Kardom karbiang long ra doan son sami nili pabo perti gaming pen ang itong han chipatini ji nili mobile pen bang kachipin akam si claim dun mobile pen hadi loan choyan lo i AKS ko labang so FN sini loan chon kenta sambiar ni so lo aku na accept documents ke pan card lapian Aadhaar card ji lapian passbook State Bank you push the job inte piloma alang tum 3000 4000 5000 dhorok dak kadu kabi hadi total ke 50000 an long ji sida step jatna kuching si 3000 long po 3000 an ji ke 4000 5000 jola sam chitu dum bom latang ke ake ong long pon bom po setami isi ke interest ong dum neli ke hoptai si wet fi 7 days ang bong si idun lo 7 days ang bong interest ke 200 kon lo 200 I think ni dalon ta 220 rupees bong ti nangji kalau kadu ka beten pelutang ke 3220 la sulung ke di ile tum ning ti klong madim do nangji ati di mithang income chama that la se nangji jong si sung ong sung pigluk pelutang te ke long le lo pini ni serious lo poisa nang pu pelutang te nang li la so f download no nang li tum te download kan stami Sunday pen Monday si labang so IF la tum thana acceptable athi la anani ke la tum office ini aku accept si la sanja si Sunday pen Monday ang bong fi itum fill up nang to la so ni ma nang le jap fill up ke tang masi nang le ke paisa stam la sanja si inin ke klong adim do nang ji la so IF hedi ni langsung hoptang bom jong si ni income itum income di cuma sana ko ni langsung hoptang bom 3000 ram don tes tami labang solo ni chitun ni income lokte hoptai si angbong ni 4000 5000 ba dorok ke ong le du bustami churam dun mi nang ritini khana wi deadlu petang thadi enjoy ki sonia nasi nili nang itong panang baklang po isi nili video record kondo labang so alun hadi labang so alun ka phila bot mate ka phila bot an ke avedel lo nili kitching ma di nang itong pan kitching pen ki jut an nili nang baklang kon te kide lo sita la poisa ka chitu hora video nili do nasi nang itong pen chep baklang kon po nasi ado ka